Yama Ghana for nyina kwaba na yenhye kasebo no ase. Yenhye kasebo na se ani ebodi awuram e Ghana yemra se badwafie parliament. Na ene emra se badwafo ehwe mu se. Wo man ye photo sam for finance minister Dr. Mohammed Amin Adams Anta obepiem. Na afenso no eye media budget review no. Wakenkan e de atomra se badwafo anim. Na wo my Ghana so ahunu ba bia wo man yensi kasam ye gina bre. Ene ba bia ye kro no akwa koduru. Na dwumadi a wakwa kodie no wenu ene de di nkan a efiti bra ye bo pani di se finance minister no eye wagefo bosomeda na kire se etoso edu enso afimo no we ene de di nkan a yewra Mohammed Amin Adams Anta wakwakan eye budget review se finance minister na sa okenkan o magana ya mamra no a eye section 28 ede Emma Public Financial Management Act 2016 at 921 no a eno so ana yewura wojina amene wakenkan wa magana yensi kasem efiti January ebepem June na kire se afe no efa atia gunti yensi kasem se na esi atie na se Ghana fo nyina beka yi a 2024 budget no aban no ekenkan ye na budget no aban no kire sika hodo a wobehia de wobedie de wodi betuaka ene de wode bebo ne ho bra ese aban na wadi mu abosumi ensia entene ho behia pa sese bi mpane sese aboa sansa wofade a wonfa ensienti na wode kire no na ho behia se finance minister wodina simpie ni apaso e wo parliament na fe no wode Ghana sikasam na atudwa na wo Ghana fo nyina mane se ye the budget by 2024 na abosumi nsianie e bia ye di 1 cedi ye di 2 cedi ana ya boka 3 cedis emunsam ana ho akontabuo wopani wode baba tudwa na enkrate pie montre eso no e yanra ana finance ministry no edipie ana chesempanifo a wonom ensa ahyasia trotro de ba no mu kirem se wohwe ene budget review no a ekoso no a ye behwe economic and fiscal performance ana afenso no wohwe first half afe no ne fa edinkan no a wonom ebehwe ne ma hodo betim de agu akwa mu se Ghana ye nsika sem betimi anyini growth measures ana afenso na kwa hodo aban no befa so a wabegege eto ahodo revenue mobilization ana expenditure performance ebi aban ka se wobedi 1 cedi afeni nyina na 1 cedi no wadi abroso anase woni nusa anase wadi a sese wo man no yesa aboka afenso yensi kasem nyina so ye finance no se wode to nsane ni a ejina sense ya kasa yi ana wo man eka wodo nso ayede no se na ba no efa so a woda da sa eka no debt sustainability eno so nyina mu ne ade wo panin wode ho nsam ebetudwa ana afenso no enche ana ban weta bi Ghana chensen ede kopie mu ewa International Monetary Fund IMF fo aso yesem wo ma Ghana ye behia $3 billion a se de be ya COVID-19 na kire no wo ma Ghana sikasam ati anwama wo ma ya ho kire ba yenti eno so ye hwe ni mu se Honorable Dr. Mohammed Amin Adams Anta eno so wode ho nkomo ebetudwa na wodi mu nkomo ya kire mu akire Ghana fo ne mra sebedwafo se $3 billion ya Ghana buying ekwakwaje ye di free International Monetary Fund hono akwakwesisan enu nti wei ene nkomo a DLFM kasebo ye di ani edi akire nkakra akwapem se ye finance minister eye Dr. Mohammed Amin Adams wodi mu nsam ebetudwa na etofom se atwaw ye befa ne abontotas ne ye de asom ye tiefo enwumo nsia ekasebo ye to akasebo no so ne ye mmomfa nwura mu awa kanifa wonu no Modern Colleges of Education Teachers Association kunu ano wonu makasa echirim se sesi ayekese no wo mayanentie sa ban pese ofa kuntuna se eni suma se sa bo no homoden no de embargo eto wonu salary so se be ya be bo na bosumdu a wonu bosuma ketua no wonu sentumi kan nyina ne se empanifo chire wo matua tua agese wo maka nya de a wonu etie empanifo nsema wonu eka no na sita kuo no echirim se sesi ayekasa no National Labour Commission for to keke bi ochirim se odu omo ho ya opa free se wonu nim se etuate na wonu mate no enam na kwampe pepe ene nhye ahodo a efa disua hono mudi super pepe ni sente no sanse ensema ahodo a National Labour Commission for to keke no munyai ka kure free se ensema ahodo a ekoso no makaso manage ho a na wonu ebo akra na ekuo ni sa chim se yekese no o manya nte se perifa obonten ya bekasa echirim se wonu matua book and research allowance e de ma wonu e wo 2022 ena 2023 academic year no mu chirim se dabi sanse ensem so number 1 so no nyade anokra ba kumpu anyade ewu mukra na Ghana fo beka ya dwumbu sumnem na beto abonten se
colleges of education for modern wɔn ma tie twɛn ɔman Ghana mu nyinaa anya ade a obiara kɔ ɛne classroom kɔkɔ kyerɛ adeɛ bɛsi a mekasa ma de suafoɔ ne de brɛ ɔmo brɛ no ɛnya asɛm kuma kran na endrada ukopie mu asante mantam ne sitak penifo modern akɔyɛ gyeze news conference FNC mtwɛfoɔ sɛ momrɛ yɛ wɔn sam ka efiri sɛ yehuna man pan na sitak president ɛyɛ prince ɔbɛhima ibɔ modern ehutira kasɛm na wɔsɛ ne mam kwan na menkasa efiri sɛ nema bi ahyɛ yɛbo pan opani kasa na wɔkyerɛ m sɛ wɔnyɛ nteɛ sɛ abaayɛ na adwene sɛ wɔnom salary busuma ketua no wɔde ne nsa bɛto so sɛ bɛyɛ bosum du a wɔnom nya ketua na wɔsɛ dabi aban sɛ wonnim na wotua na mo wei a yɛ no bɛkyea yɛ mokroma pa afiri sɛ wonim sɛ atuateɛ na yakɔ no ɛmna kwa so pɛpɛ ne nam ne sɛnti sɛ wonnim na wokotua na mo yɛ ma yɛ ho akyerɛ wo nso so ho bɛpa pa na ekuo ne kyerɛ m sɛ nneɛma ahodo ɔmaka kyerɛ aban ne bi ne sɛ ɔmo kyerɛ m sɛ yɛ arbitral award ɛna afei so ɛyɛ conditions of service wɔnom aka kyerɛ aban sɛ saa nneɛma ketua wei ne hia wɔnom ne sɛnti aban tie wo musufrɛ no nyamfa mo so ɔmo aka nya de a aban no etie ne sɛnti sɛ wantie de a ɔmbɛkɔ so a etiatua na ɔmo sa kyerɛ m sɛ ɔmo yɛ ne nteɛ sɛ bi keke kan montene so ɔmo ahyɛ aseɛ ɛyɛ quiz ɛna afei so nsɔhwɛ de ama adesuafoɔ na ɔkyerɛ m sɛ dabi ɔmo atiatua ne nyanya de ɔmo bɛyi sɛ nsɔhwɛ bi ama obi ada wɔne mu kyerɛ m sɛ adesua homa no mu no abɛda de sɛ sɛ ɔmo ɔbɛde tie atua na school fo ɔmo afra no wɔnom tena fie na kyɛ sɛ nnefo ma akoma akɔ aduonu baako bɛkyerɛ 21 days a ɛho ni hu kwan sɛ nkɔla ne bɛkyerɛ nsɔhwɛ nti ɛnya de ɔmɛkyerɛ nsɔhwɛ de ama akɔda bia ne mum de ɔmo ka ne sɛ wɔn me ɔkyerɛkyerɛ nin na wonnim na ɔbɛkɔ classroom akɔkyerɛ adeɛ akɔhyɛ nsɔhwɛ de ama akɔda bi deɛ ɛmra ne kyew adeɛ ɔmo de bɛyɛ ɔno yasɛ kuma ne sɛnti ɔmo kɔsena tena fie atuatua kɔpem sɛ aban no bɛyɛ ɔmo akoma so apɛdeɛ de ama wɔn mo gye mmerɛ ɛkasa adwumadie no ase ɛmu nkyerɛ mu nie. For emphasis sake, I want to take it that the union wishes to notify the employer that not until the employer complies with all the outstanding arbitration award by the NLC, the union shall never call off its ongoing strike action. We want to caution that any attempt to illegally freeze salaries of our members who are on a legal strike shall be met with the legal action against whoever takes such, an action. And we shall also meet it with all the protestations and all the rights and privileges that the 1992 Constitution grants to SITAC members and our citizens of Ghana to fight against injustice. The first of such misinformation was put across by GTEC 2 weeks ago. The government had paid to SITAC members an amount of 199 million Ghana cedis as arrears for book and research allowance for 2022-2023 academic year. The fact is that as we speak today, 22nd July 2024, government has not paid any member of SITAC any such money. And the media is here, you can verify. My good self, the president, up to the last person who was recruited yesterday, nobody has been paid any such money. So we want such information to be treated with the contempt that it deserves. Any awoti ye president Edema Sitak Kuno, Prince Obenjamin, Nene and Awote Yano, and watching a centrafo, any addition for one more a colleges in the being common Ibisam say. Now, Monson Yama who do a course, you must tell the son of Musu this year. Eboya dem pa, any cousin, a Tanasia boy, home what they say. You bet me at church, and what they announce on them such a church for the Manti, Bidimukra or Campa, or more for Mutri Enge, the more Kenyan as a Bamon home what ding. Now this Yadia in Yachurch for don't triumph one them more, not this year, intimate coso. Year students, we are trying to do something to help ourselves, so that's why we've organized a group studies. So we are pleading on the government to provide what our teachers are asking for, so that school can resume in no time. It's not helping us that much because we are all contributing, and sometimes your contribution may not be something of importance to someone. So although we are contributing, but it's not helping at all. So we need the teachers back. So it means that our lectures need that when we are pleading that they provide to them so that they can also come and then teach us. Any awoti ye aya disuafo one college of education be e was sentimental one money and awoti ye no yento awia pram to breka se bono eso yemfa ensam no emfiri enkrapompone mantamo asansa krokoti akwa DL Wahanisia echiripo enkono awia yi ensam ede nam no chairman wontumi was say it is agglomerating and conglomerating enunti bomoden na for adwempo ne breyen wo comment no de to ase a Facebook no DLFM 106.9 wo wie so anu like page na fe wa hyen so amayen ya to akase bono so akoyanimu a mene wo ekasai Commander in Chief of the Ghana Armed Forces Mampani Akufo-Addo wo de krata tententen akwakopiem e wo mrahye badwafie se empanifo mienu eye Justice Sophia Rosetta
Benasco esa ana afi so eye Professor Richard Frimpong Opon me no kase mampani akufo do abom din se emra se badwafo hwe ne anyo muntum na wo monkoto wo madwuma so se Supreme Court ajagefo wo krom ha na eye Justice eye Isa wono me no kase wono ana wo judge wo Court of Appeal ana afi so no eye Professor Frimpong Opon so me no kase wo Legal Academic and Fellow Emma Ghana Academy of Sciences Mero kasai ensam no ato amontre so no se bimpane se akokwa bedie woni madechie nanso wotie edi free woni ano Right Honorable Aban Kingsford so mana bagben awono wo ye achiamehene e wo Ghana Parliament wono nene wode to mra sebedwafo no nyina anim se enkrata tententen every mampani akufo atena ye abase empanifo yi mienu eye Justice Sophia Rosetta Benasco Isa ana Professor Richard Frimpong Opon mohwe na monyi wo mutum na wo monkonkoye wo madwuma se Supreme Court ajagefo na mampani akufo adon krata no wotire mu se biebru se bienyado sa sansa ko atua wode na kiri eja akroma sa dan so ana se ete etua na etansu tua munti se Ghana fo bekaye a enche ye kura ana Justice ni ashikoti eye October bosomeda na toso emienu afi atwa mu no wode ni dibre nyina ba wieye metre so ko retirement se Supreme Court judge ana se sia ye kase so ya menya domo a eye November bosomi aye ba besimin ne da toso edu anwotwe no eyade se Justice eye Mariama Owusu wono so ebenya mfinsi aduosi ento be kwa retirement enti na hu be hia se mpanifo emienu ye gbo womudin na emra se bedwafo ye appointment committee no eda dansam ne toto woma no ansana se beje womatomu a waje womatom na wobra eye achiamehene Right Honorable Aban Kingsford so mana bagben wadensa mutudwa ene e wo parliament no ana wo kirem se nomination de mampani akufo do Ghana to me man kwan se wotimi nominate enipa edumiensa wotimi nominate enipa dunum wotimi nominate aduonu aduanan empokra wotimi nominate wo ha nanso ne nyina mo no eye parliament asede se wo mbehwem se ebeji wo matum anase anyi wo mo entum no enu nti na wo bo parliament amane no wo bra Right Honorable Aban Kingsford so mana bagben wo kasa ede sa amane boyi ato parliament fo no animo no emunsem ne Speaker, reappointment of justices of the Supreme Court. I hope this finds you in good health and spirits as a result of pending and projected vacancies on the Supreme Court, occasioned by the retirement of Mr. Justice Ni Ashikoti on 2nd October 2023 and the pending retirement of Justice Mariama Owusu on 18th November 2024, respectively. The Judicial Council advised me on 24th May 2024 by letter under the hand of its chairperson, Chief Justice Gertrude Tokonu, of his nominations for my appointment to a court of their replacement in accordance with Article 1442 of the Constitution of the Republic. In order to achieve full current complement of the justice of the court for the next legal year, I have decided to appoint to the Supreme Court as advised by the Judicial Council and subject to the satisfactory conclusion of the processes set out in Article 1442 of the Constitution, the following persons. 1. Justice Sophia Rosetta Odokwa Benasco Esa, and 2. Professor Richard Frimpong upon receipt of the Judicial Council's advice and in accordance with my obligation under Article 1442, I consulted with the Council of State on the intended appointments. The Council of State has, by letter dated 15 July 2024, notified me of the successful completion of the consultation process. I am therefore, in further accordance with Article 1442, seeking the approval of Parliament for the appointment of the nominees as Justice of the Supreme Court. Their curricular vitae are hereby attached. I am fully satisfied that each of these persons is duly qualified and eminently fit to discharge the functions of a Justice of the Supreme Court. That is left for us to confirm or disagree with His Excellency in this one. Enti eni ayeti yei eye wo my Ghana achiamehene awo wo ye mra hye bedwafie Right Honorable Aban Kingsford so mana bagben ana wodira mampani ekufo ada na mu a enkrata efiri abankesie mu aba no wo kenka ye ede to mra hye bedwafo ni nyina animu a emunsem ana wate no ya to akase bo no so ane ye body awura mu e wo soafo a ohwe o my Ghana fisem so
Betre Henry Kwate wakasa kyerem se sia yekese no empinifo atena sa yenhyehye se ne enipa bi no amokon do yese ne oman Ghana ho bambo kuru mu no wono mpeso mbebodi awuram no makwa akwaje nimde awum na afin so makobɔ adwuma mabɔ oman Ghana ho ban mekyerɛ emfimpi ne dunu ban ko na afin so emfimpi ne dunu mienu no mekyerɛ 2021 na afin 2022 no mu no empinifo yenhyehye de ato wose ne kwan biara so ma omoden na omode dawubɔ de ababɔntem ma omobɔ omoden apply ne nyina no omatumi ate ho nsɛmpam opani kasa na ochim se yekese ma omoden ene dom kase o mahye badwam na afin so dom ko mahye badwam na kɔ bankru mo mate ase se anamo se no mpese omu nyina etu netumi boa na ehunumu ne fan ya etumi dead na Ghana fo nyina hu ne se ekwan ho dom panimfo fa so epaw ahobambɔfo de boa ma oman Ghana yen security agencies ne tumi boa adwumaden no emu bɛda ho fan ma Ghana fo nyina etumi hu dwumadi a wonom edie no na Ghana fo bɛka ya dom ko mahye badwam de beto monten so bekire mu se oman ntie se osoafo a ohwe oman Ghana fisem so bo moden efe kuntu na se oba paw nipa mako 11000 dumaka ko huramu ewa security services ni maje se no nka kuntu na se nka Ghana fo no enya ade obi abete ho hwe ena nda ndo adanya se mekuma kra ena osoafo ohwe fisem so bo moden fensem twefo no mo kase na okyirem se sa na moto ne nsema hodo ekɔ so no kura bia ne mefiri se empenifo atena se ayi yenhyehye se afi we ni se de tie bia no enipa hodo mbo moden no mo apply ye 2021 na fi so 2022 no mu no moden abodawro mo bia hunu hu bi se be betimi aboa na hunu mu ye etimi aded na Ghana fo nyina wa wo kon do se wo bakogura mu send the military service mu na wo pa na se Ghana police service mu na wo pa aba moden wa akogura mu na nema etimi akoye dia ma wo kirem se enya do amoje 1 series na 2 series dia free Ghana ni bia wona mu no wo kwa akoye wo medical sase ne wo yankwankwa na wo kɔ de se de tie bia no de kakra betumi afiri botu mu afi eten de wo kwa enya wonom na beji se eska no oje mere ne sentrefo kasaye emu kirem ni. We have had extensive conversation, and I want to say that the recruitment exercises for the security agencies under the Ministries of Interior will be advertised with a clause. The clause is those who went online to apply in 2021 and 2022 and for some reason have still not been able to go through the process. But I must be quick to add and bring clarity to no money must be paid. The security and intelligence agencies, and for that matter, governments, does not control what we call medicals. If you go out there as a private citizen to do medicals, you have to pay for the medical fee. That is not the doing of the security and intelligence agencies. But what we are saying is that for the purposes of filling your application online, it is completely free. Free in the sense that these people have already paid online. So that's where the free is, so that people don't go to medicals and say it's free. Eni a woti ye ayo swafo a ohwe oman Ghana ya fisem eso ne den ade Henry Kwate ne na wote ye no. Yento akase bɔ no so na yenkan Ghana fo adwempo ne kakra e wo Facebook no so. Na odoyi edifrita maba ana wose kase bɔ no edemu papa yeda ase. Ana Kofi Parliament so edifri agona bobikuma in the Central Region ana wose kase bɔ no loud and clear yeda ase papa. Na Sefas Bonne ana wode aba no wose Okogyeabour Kwadwo Sammy. In fact mokase bɔ no ano den ne mu ode clear pa nso wose live e wo Winiba wo me ha e me akwaba ana wose sese no wo giremu pa e wo Tema Community 3 yeda ase pa nso. Na Sky Power ana wose good afternoon. DLFM in fact money also no loud clear pa na wotie yan hwe live the free ashaiman and was say adwumaden pa ana ye bonti nyankopɔ wonhyira ye wonso wonhyira wo pa ana DJ Ghanaman ana also Okogyeabour in fact woni osofo a wahwe ase Kwadwo Sammy mokase bɔ ne yentie bia na ye moto mu tutu ye pa asempompo na emu the sound of man na mu akyere say nya asem gotwa wo say loud and clear wo gbekire FM image sounds na kese gbekire station hono mo ana DJ Ghanaman wone mrantie no ebie atumu ana kire se Gabriel Asamoah Razak ana Kwame wose o kase bone mrantie na twahiem ye da se wokɔ danso manso a Atomic Hotel so no ɛhɔ na Hansen Diodu ɛwɔ ana wose kase bone loud pa na no DLFM no news wose wotie here live ye da se monko so amfa mo messages no emra yen ewo DLFM 106.9 ewo Facebook no so hu na kasebo ne kan entimenya kono yento akasebo no so enko yanimu a na emra hyebadwani a wote abanya so edema wo manfo ne adehia wonom ewo Northtown ewo Framantamu Yera Samuel Okugyeto ablakwa nansan ana ode beto dwa ekire mu se
wapania wako se finance minister Yewura Ken Woforiata ana afen so no kane apomden so afo domani de hye Okogyeabour manu empanifo mienu obra na we ye finance minister na we so eye health minister no wonom eka bomu etua sika eye 34.9 million US dollars at so de bagana sika semu a eye 538 million Ghana cedis a wo mutua ye e de kofa a chese ambulance bi eba Ghana hanom na wobra sansem ebeto dwa no ana se bimpani se akutia bia nso enimni wura entime kasai eye se member of parliament e de Emma Doma East ne din e de owura eye Paul apreku twum berima wode nsem ya beto dwa echirim se wohwe figures no Yewura Samuel Okogyeabour abla kwade beto montre to na se biebru se bianyado sanka eye body anka ewoni aba ababi enim enu ntirigana fo se mu hu sa figures no a munko mochi sasa mwajan a wotu free kick na mo monto ntwene ba bi free se ensam Yewura Samuel Okogyeabour abla kwade beto dwa no enukura biada enim Yewura eye Paul aprekutum berema echirim se wohwe sika asabre no eye the then finance minister Yewura Ken Woforiata ana afenso sabre wopani no eye health minister Okogyeabour manu etu aye e de kofa ambulance ne ba ye no a na eye 10 million US dollars na mom no enye 34.9 bia enu ntisansam no ene calculation no a Yewura Okogyeabour abla kwaka ye no eye nimguase no peso edigu kane finance minister ana afenso no kane health minister nti eni monimu ya no wamna bonten na womeka sensem wode beto monten so nyina no watwe asan na afenso wopachaw wochiremu a se Yewura Okogyeabour abla kwa ba bonten beka se wopachaw a empepa ne din entini fufuo so ma se bi one nkwan so enyinya na emom ebeboa wono ankase na ni monyam enu nti animonimu ya no wo ka kire Ghana fo nyina se ensemu a Yewura Okogyeabour abla kwade betu dwade fa ambulance ka no ho no enya no kurada na emom 10 million US dollars pe ana February bosom da na to so enkro no aban ni tuaye na se oyiye edi free control account mu a wode ekofa ambulance ba enti sabre no a na yetu asesika no Okogyeabour abla kwa na wojina menkum anasa na wojina nifa enu ntini 34.9 million wode atu dwande enya ne kure Ghana for montungu. It is quite unfortunate to defame someone of amount of money that he has not paid, and then you put out there saying that he has paid that amount when you know that if you critically analyze the document, that amount of money that you are talking about has not been issued. So why are we going out there making it look as if that the man has paid an amount of money that is extreme? If you calculate all the money that my brother put out there, it sums up to 120 million, of which the minister approved. Indeed, in his submission, he said he approved 34 million on the 9th of February. The minister approved only 10 million on the 9th of February. This is it to the controller. What I'm telling my brother is that whatever he's doing in protecting the public purse, in trying to protect the countries, whatever it is, we may be happy. But he should take his time in doing this so that he may not put people in a position that they don't find themselves due to his haste in trying to make some, maybe have a scoop, if I may say, the media guys that you call it. So what I'm trying to tell my brother is that, I think it's honorable to go back, record those documents, apologize to Honorable Ajimamenu and Honorable Kinofrata, knowing very well that, maybe yes, I thought I got the dates right, I got the documentation wrong, I got the dates right, but the documentation were wrong. Eni ayati ye ayamrase bedwani a wote abadwa so de ma eni PP wo so no amanyuko no Wodoma East mense no emonidin de Paul aprekutum berima ana de sansemo yi atodwai yantu akasebo no so ana yekwa kopie mu Lekma Hospital na nanse beto dwa na nya sem kuma na yawre ho pam na ni nyina ne se kita wonsabu suminda na to so dunsia na ye brada ene de yaso ye hwe omanga na enyam kane so bo moden efa pa so hwe mbotum na mkopie mu Lekma hospital mo ka kira won sempanimfo na mo sa na mote enti mo de ye kasa mo mpese mbetua na ye nso de ni yey adenti na motena se yasa de senti emberifo pa me che na mso dabi krache ye nkone sa ko mbode ya fa pa so e de fa chi o mo hwe so mo homa na ba hospital mkotwa mu se tenye ne ho nyina se tum asabasi na mra ko ba na sa na ne hospital ho no e ho no motam se di na ne emberifo tena se hu se de aye no enya de mbetumi atena se di no moda sumu firi se alafo de dampaso ebi mpo de do ni mperifo o mode de se kaka wo no ma na mu o ya pa ne senti omo go fa yes standby generator son ba beboa me ne matimi akoyi pound wuku adaso omo cha se omo ye adwuma mba mani ba omo ho so pom ko hwe ya 20,000 Ghana cedis hwe eko eka ye boni 1,400 se debi eka na dos we dia mo ya kura ne senti no
one bomb my day for power no much on a say. The Yakan and Yadi a bit every say. My margin says, come with mutual and getting much rema debi, ain't me why you see the fonty. Sikan one manding. Nagana for back a beto Gazan, your son of my Ghana. Yes, any a poem days or much busum can say. Which is any hospital, I would be Brinaba said you come back on the capa where you see the Fuakatia. One when you never had been pan and Yasim and NSA. Lake my hospital is no more Kahubia, one of Muka German out of Hopang. They say make say no opening park opiemu e wo le jokuku ono yama se bedwani e wo honom ne den ade ayikuba nyama bomba den akopiemu e wan ne se tertiary important yisi jimpenifo na kate no mo akoka sa ma yesi make say adwebere watimi apa man perifa o moden anya ntia se de ma wo ma yesi make say nyam kane ano wo ma boden atimi akoso e de ma eye Lekma hospital no na nkraba tabonten enyina kirem say yisi jifon e kirem so mo de cover say 3 million Ghana cedi mu kirem say sika we ni de nyame anim nukuri ni e sondodo Aden na mbatena se aboabo sika no saa 3 million Ghana cedis na be mena mo o kirem a emu oya ne senti saa na mo no mutu mo hwe na bi ansi bi ofrise bi si bi o de mu twam a wa hwe ne no pani bi abeka anya de a wono bete mo ho ase kwa kwakoso em kane no e de ama wono na opani a ne den ade eye jezene ayiku Benjamin o ye ma se bedwane e wo le jokuku a kirem se sisi akasa na wakasa madwebo atimi aba na mpanifo atimi akoso anyam kane de ama wono mo no otu sa arasa de mu mpanifo mo moden se free ne ekọ wa moda mo mpoma no mbebie nto ho mo biebie nto na mfama mfam na munya esi ni so free se eka hu bi na yam kane no ne bo no cross na mfama fam a na mo ba mu na mu sa na mfama na mu sa na ya babo ma yam kane ya bo na ekoso no eso atumi ate ode afutu de ma arasa de na fin so ekwane so afa so obo aye e mo mutumi ebeso yam kane no so te kire mu di kire nsem trefo. When he surfaced, and I told him, they said, no, they were not going to reconnect. Yeah, they were saying about 3 million Ghana cedis. So, and then that is their policy. You have to pay. So I went ahead to tell them, this is about human lives. And when someone dies from this, you can't bring back life. So they should try and do something about it. I tell you, I even knelt down. I said, yes, I knelt down. It's very critical. The monthly bills, they struggle to pay. They will struggle to pay. So I was telling them, they should be able to get a dedicated fund that will be taking care of the debt whilst they are paying the current bills. So I think with this separation of the meters will go a long way to reduce. And even if all the meters from various departments and if one goes off, at least exactly. Any awuti ye mashebe dwane a ogira mu edema adesha wono mo lejokuku abato mpeso aso Benjamin ayiku ene na awuti ye no yento awia pram to breka se bono eso a na yebo ede awuram ewo wo my Ghana etifido manta motamale ane adroi mene wo ekasai arehosem ofiri ho ba etre se ensuo ho akwatwe papa masesi ano de mpanfo benom ede agu wo mena ase agire se guna na te wo nkrotoa eho ayede pa atre se enya asam ketoa na wo mo ekyiremu a enkrotoa maako be se enum atre se tamale kropon wo mo hyase no de say ensuo ho ayeden Ghana water for tap no ubia na ebohrema obeti ani hwe na kase hwi ni ho wo mo kire se amasese abrabo no mo ayeden de o mo di bedware ayeden de o mo de kese ebe no mo moduane o mbe no adi nyira ayeden papa watamala kese anya asam ketwa na enkroto awodo ameno kase ensuo no ho ayeden no wo mo din enie victim ensuo ni ho ana eye kobere magu ensuo ni ho bewa residential area ensuo ni ho ana eye sanzurigu ensuo ni ho wamale ensuo ni ho kalarigu ensuo ni ho ene emiamia hudo bi te se eye kukuo na wamanfo no ene nsamtrofo di nkoma na wo mu kirem se eba no sa no wo mu ntimi na wo ahemache no nan atrese nkran ha ye tu nkromo no na tamalefo de wo masode akodi laso a wo mo twan se eye water tank abesi wo na ne bo den esnekura ebuso nin ne bo den papa na wo mo kirem se kane no nanka eye gallon no kofo gallon yellow yi wo mo to no eye 1 cedi se de ensuo ho ye de no Ghana ni ensuo ho ye den a anase ade ho ye de na obuni nia se wo mo kire se kofo gallon yellow no wo mo to ba ko pe 2 cedis anase wo pe drum de a kane nanka ye 10 cedis se wo mo deje eye 20 cedis wo mo kire se brabo no mo ye de ye papa firi se enipa beso de ahemache na wo mo de gallon akosa lai nanso besa kwata peso ni yanka to peso ni ensuo ho ye de tamale nanso beka se mpanefo ni tamale che se hadwen ye papa wo mo kire se wo ma bon homamu abo atro nkrata busa Ghana waterfo se adenti ne ensuo ma
nanso Ghana waterfree womo e the destin powder ene kolebu powder abo motom wonya busapa betena alata boy kyerese moye bie ne hon mo a eba womo kyerese nsuo no ehwan ya de ne de ama brabo ne wiase tena ye den na ya nyopa esene abrewa bebobo emusem ne. And at times to get water is a bit difficult for them. And also the nurses do go around and then fetch water to the compound. And they even sometimes buy pure water such to the facility. The issue of water crisis in our community is very damaging. The community was having a public pipe, which we depend on, and then it came to a point this pipe is not flowing, this pipe is not working again. Any ayeti ye wamanfo ne adehia wonom ewo tamale kropon no emu amene wo kasai ensuo ho aye denti abrabono woma akwa ho yehia mu pa ana omode adesrade eto empanefo enim no na mamenko Facebook no so bra pani Charles Mante bo so kenna ene ye wose kasebo no wode nam donkramu wo US Montreal so ajai wo hia wa wose tie bi frese kasebo no emu adasa no manam wose DLFM 106.9 everywhere and wose kasebo no ahadomo ana ye kind of friend chem na chire mu se ne yesitie wose no reservation wose he wodwene ho a wonti ase na kasa obeti ase nso a na kese wa anwene ho wose kasebo no mu ode papa ewo US a chire nya asem ke 20 bra pani Charles Mante nya minshra power bruchire krom hade jai ahanye tra hwa ho na ekrum hade nye Kojo Okon praise hallelujah mo na take Kwame Richmond and was say good job guys DLFM always on point was say kasebo no edemu pa and a fantastic Wilberforce with the free ayese hwiasamyen so and was say kasebo no edemu life Anna Thomas Ebukele was say I am watching you live at the free aye in Istanbul. Kwadwo so ni Istanbul kakra mate ho nkapa Istanbul on say o fa ba bia ma me no ton wa kira be pie ayamango na se ho okay Istanbul kwadwo ho ya country ba ya Istanbul na think say Turkey sa Turkey kwadwo nshara nya sure sa Turkey sa ana yi Janet ne Paul na say Togo no omo ni mu hwe o o ya sure so mo no kan say and send message ne go omo say Togo na mo boa Togo DLFM Togo 6.9 enti omo ya yira Istanbul no hefa Turkey ne wo okay Kwadwo Pentecost for ya we omo nim pa was say media Abbas Austin always with you guys you are doing a great job that's also draw a great English see and can kind of greatly that's pa yento akasebo no eso ye to akasebo no so na ye body awuramo ewa pie mantanum ne enko pie mokuro ba ko edi da so eye akurofufu eno no wo atiwa west district nim ne mpanimfo ne ahemfo na afin so ade hye muka biem ne kuromu ne nyina esu ekirem se ade ba ko man Ghana mu emre hye ase wo kwatikwan ahodo a ebunum fato efa so etufu magudi a Ghana for do na nsa dan for mani ne akiri ehunhu susan bone ne bi pa ne se school fo nkwada omo do mo hana for eye galamse etuo no mu kirem se sia yekese okopie mo mpotem ho no mode a nyasem kuma enkwada ne nko school mu kirem se galamse no emu aye de papa ne send omo ha omo ho omo ho ankwatena kraso me fi se da ben na obi kwa kwatena book ho ekosua ho masa from kg sa ko wie JHS ewianso no abekoko na free SHS bi da ben na obebo branding kwala na hunu se da bi omaga na da chene nhye book mu ntini nya de ombeko school kra na mpenefo chirem se sa na mo na mmofra ni tu no ebe yesu sanso bo ne pa e wo mo da che so na de shere chirem se yekese no efiti mra je se ne galamse hya se mpotem ho no mo ne de nya sim kuma e mmofra ni ko school amu mo no matira na we no na mo sre no omodo mbuku no mbag na to ba bi kwa no makwahyem e wone efuma gudi etu ase mpenefo sa chirem se esi amna galamse ne hya ase ne so de nya sim kuma mani bi nyenyenye mbasa ze memu na begu kromo na ye che wa todwe ni ya bu so baka de be yensia de agu mu ade be che na kwala na wanyam na ye nsem pi empenifo kirem se sa na mo na ye koso empenifo fom na nsifom
anka sama ba yan hye bi van fa ho awedi baabi no ebeji se mu kran na tachirefo mpelefo mu okuru ma kyerem sei wonu mu guso aye o ma fam de abanso guso na fam de nanso de aka no ejina wofo no so ma made no matu mofra na fo no ma show mkutu passes anda mo no mutuo ne nya de ebebo ne senti wo ma mode entwomfo afiri ofiri sei sa bofra be ko school no beja school na to no ma kwahye galamsi ase so wotu na wanhwe na munambo akɔbu agunusu akuna o kyerem sei sa anda mo na ekoso no emu oya ne senti fifo ma de form nansi form na sa na mutuo no eso entimetwa mo gemre ene sentrefo kasaye emu kyerem ni no yen kasa ye form no ye boy homode na ene bi so ho a kyere yen so a ye hia se afoforo be de ebebeboa ye afin so ho toilet e wa kyere ha no so in fact death trap school at sea na be beja ye na kra no akoye death trap no de na ye besre se campaign for ntwani ene afin so adisua eno de awofo no ye besre mo hwe mai ofi kisa se ye form de ye kudu fia na afia se fie no ye hunu se monitoring no parental support ofi no em se ewo form kra sika wo ebo akro no but embofo evromu emra anu kwaso mu rom ebena especially man no etimi kotu di man is libeach dibo wan se sia na abawa ketete no wade wanyi se na school se mai basa eni a woti ye aya dehye eni a school fo anjajirefo ajajirefo mpanimfo a wonu mo kirade e wa kurofufu eno no wo Atiwa West district nim ena wote wonu mo enka no eno wachi no hene popo a oda akurofufu kuro na no e na osaba ma ejejamfi ono so da ne atum e kiremu se de aduro no emu oya so no aga se ohene betena se pa na wahwa na ne nananom kodan ketenkete a dachi bia no oman esi musere so na mutu na mo nse ya emu oya na ba Facebook no so DLFM 106.9 a jeze ne pictures ni bi da ha ba na behwe bia emu oya se school fo nkodan ketenkete ya ti se pa no mo do mo akowura galam se tuo mu de aba emu odin pan na kirem se esi ayekase no guso en hyehye ahodo na obesre sa awofo no momode anta nachi ena fi so aban fa hyehye ahodo bi betimi aboa na ma mofra ahodo a wono mo kon dogalam se ne bedu babi ni se hyehye mu baye den de ma wono ma ombetuma twamo de afru na timi aboa ma disua so etimi akoso de ma wonom one nsamtwefo kasaye emu kirem ni sama ne no a yakeka no a maka aka nya mitimi yusika ede pamom a ma ankoji sika mfiri baabi a ne ma trankonya ene me mpanifo a wakurofu kurodua mu ha edu baabi no na agensam enti no ama adwuma ne ye no aye ending sede ye mu na ni nyina nso no aye education ni bia hwe ye nkwara ofiri classroom a no afa ade abutiniti se mekoye amse fre bibi koli obisa one leg obisa we me de mi humbi enso no ofa kurum na abusa enyam na metra ma himfi ha aka ya ade a ekoso na nya kurofu kurodua nko e wo baabi a eni a woti ye oyo hene popo no ena da akurofu kuro no ano ne den ere nana osaba ma eje jamfi ye to akase bono so amawo na empanisi ebihye wonu mu a ana wotubia ebenenti ye nyina weso na ye ho se VW anya engine fault ye nya aboafo nkrato ye ba diaka ye de beto amso Anokwase fix my ride adwuma yekoi ama omanfo ebopre mine etwetanga egu yeso okrom ha papa se eja Ghana ha wo mu ne abenfo a wo mu sisi accident cars man ye se car ya manufacture na neya wo mu bomode eye engine tuning overhauling body works oven spraying air condition service upholstery electrical works automatic gearbox repairs maintenance na general car servicing bia se wo car dada anase asay na pese woton fra wo beto e dia ma osesia wo mo wotorin car beto car ma free so your customer dia and so the accident car ba be ma car fofo se etwi enu so free she fix my ride limited e chi kwan wo Accra Academy School no enchemu ho Odoko police quarters kwan no so Atiko Junction Goyo fuel station no e chi Kaneshi Odoko highway one crime fresh 0303 944 880 0202 227 660 0540 556020 and our website www.fixmyrideghana.com. Fix My Ride, own the finishing.
Makwantu ohunsam eye medadwen nanso me yensam tro ne nti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonum nti ende metimi ba menya abre ne adaje ekenkan ye eye investigations about womo ana me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonum ewo track records madansi die nie ma me nintrel Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje wo visa amawo se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradie, Serbia, any Greece in so abeka ho a work permit etechere. Ma menchire wo mo etchere kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, our Bay Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono a. Phone number 0244291546. Email address nso samuel626@gmail.com. Yetie ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse media. It's official. DLFM 106.9. Abusia mayansama wa ha ensama wa kwa bamfamra DL 106.9 FM kasafidie so ene branda area from tobre kase ebosomre redu se yesinkunya na gudie monso no ensama wodo a yaboabo no na abusia yede ba ne yede besomo Ghana nsamo a ena nkrofon kroso de latest ene exclusives no ena yaboabo ne nyina no abusia yede eba besomo mi amede nsam ne ba no edi ameje so no ayensu ano de hye Upper GH the blessed hidden times wa yenshen semana semfan fi ndi mudia Ghana national under 20 female national team no ye from the Black Princess na uremu ewo Colombia eho en under 20 ma World Cup ebekoso ebesha se 31st August ebeto musa akwa 22nd September 2024 na unim se Ghana ma under 20 eye World Cup yakwa na mon group stage yentumi qualify enko fi group stage MPM ewo knockout stage no na Yusuf Bazigi coach Edema under 20 mano or see afi die na yeko ewo ma ye friend Colombia no onbeye ni onbeye bia senebe ya onbetumi a qualify edi efi group stage akopiem ewo knockout stage na won sam no a yede amao na Mr. Samuel Enim Ado manager Edema Brantia ye friend Matthew Enim Kujo formerly of Asante Kotoko any Legon Cities Nansia Okosi na kind ma Dundee United ewo maya ye friend Scotland mo na Mr. Enim Kujo akasa or say Abrante friend Matthew Enim Kujo no by this time crowd in case otumi Bob Blasters ne be essence Abrante no what talent no or quality no or bibia bi obetumi e dia Bob Blasters no na mo Ghana no essence ye mankola opportunity no nti Abrante we ye ni amana yentumi emani Nhyiraba Blasters no embobi or say currently no Ope Ghana player or Mohamed Kudus quality ni bidia Abrante friend Matthew Enim Kujo intinka badistam krano Blasters no eso tumi bobia yedon sam edi atuenim ebusia yeto ansam ne so no Ghana mrante ni bi ebu o marketing edi fi kroma kwa Africa kwa sensan contract awodo edi ma teams na former Kumasi Asante Kotoko omo midfielder ye friend Enoch Morrison ekoba sen ko join team a ye friend so folk na so me no ka say sa move no atonsum Enoch Morrison edi nani achem ewo ma ye friend Kenya wakwasan 2 years contract edi amabobo kwa ye friend Go Mahia ye de wonsam edi atuanim sa so na Egyptian team ye friend Gazel Mahara me no ka say omo so no aka tunabro na Mediama Sporting Club omo left back ye friend Hamidu Abdul Fatah no o metumi assign no na coordinate chim ewo Zamalek nemo Zamalek coach your friend Jose Gomez ena ATM so nyabrantia your friend Abdul Fatah Hamidu se ombra Zamalek ena de ordinary achim ewo Gazel Mahara why the medicals bibieri enchebiano or be sign any contract no official announcement no abamonti everyone some edi atuanim yempiemu ewa Accra Heart of Folk Bobo Kona Kache na Dr.
Dr. Nyawo Tamakro board member Edma Accra Heart of Okogyeabour no na wakasa ochemo se last season no so kasa nyama koye di ma hasa na wadado bia enyama ankoye na has no more problem last season na mom no ohye echitaifo ni nyina bo se season ya eba bekom aye 2024-2025 season no on be service a problem ni nyina se na be ya has next season enyama ebetumi akoye ediamom eno ne yebisa se coach aye friend Abubakar Watara no mu jane kwan ana otna na Dr. Nyawo Tamakro echema or see coach aye friend Abubakar Watara no or a fantastic and fine coach na owojidie se obetumi apeke best players at the Amahas na wahihye nyama se na be ya next season no enyama ebetumi akoye at the Amabobo ko friend Heart of Okogyeabour ene nsema Dr. Nyawo Tamakro area tudwa ye de amao Kofi Agbasima captain Edma Heart of Okogyeabour no last season eno mo fa no edini fi Bechem United nanso abrante area tudwa se opese ofi boboko a ye fen Heart of Okogyeabour no ko eno ne yebisa Kofi Agbasima se den na hawa one season pe wabo has opese oko eno se nyama bebre enkoye has team no naninje oba eno na expectation was ro na mom no se na nyama kono na nyesa no expect enti naninje eno nti ena opese ofi team a ye fen Heart of Okogyeabour ko we ne nsema Kofi Agbasima edi atudwa Kumasi Asante Kotko mani abre omuguso omo sign essence omeja players dodo na kwan emo fitimu no eko me no kase omo ne brekum Chelsea agree bibia na personal terms omo ne player na agree brekum Chelsea omo left back ye friend Patrick Esiedo ono ena Kotoko ekwa sign no na Kotoko ewie bibia abrante na otwim obabe ye ne medicals area makotoko pasia na wa sign 3 years contract edi Amabobo kwa ye friend Kumasi Asante Kotoko no left back Patrick Esiedo from Brekum Chelsea and 17 no Nations FC nswani abre omo sign omo players libi eko Nancy Asamoah na free ene Michael Ewuamense fiwa bahas enti omo sign bi erum oma confirm se officially Ivory Coast striker ye friend Big Boris Jangoni ometumi assigning officially from Omaya ye friend Ivory Coast in the Abrantia ye friend Big Boris Jangoni striker eba besina kan edi ama Nations FC na Abrantia Big Boris Jangoni na kasa o sene botaya o de ba team ye friend Nations FC ene so ba be she more goals edi abo team no na team no etume winning matches na osi ogina game no oba obe give ne all edi amatima ye friend Nations FC sene be ya supporters no omonso omani beje newly signed striker Edema Nations FC Big Boris Jangoni and Watenen Kano en Swaterman FC nswani abre omu pushi se omo besign Great Olympics omo central defender ye friend Ebenezer Sechere en komatwetwe no guswa ekoso between Nations and Swaterman FC and Boboko a ye friend Great Olympics personal terms there and your problem essence abrantia ye friend Ebenezer Sechere no waye na adwen se Swaterman team no onya obebo enti bibia to di India Ebenezer Sechere ebefi Great Olympics akobo eri aman Swaterman FC a ehun ensem no Kara United enso me no kase omo ne RTU etwetwe nkomo RTU for midfielder ye friend Idrisu Gaddafi Boboko a ye friend Kara United epeso omo fa no na oba no besi akan edi ema omo former Tema Youth on midfielder your friend is Sedu Sana me no ka say officially no wadwane Boboko a your friend Adriana FC a yero nkomo edi atu anim yamfa fie ninsi na ya monitor ewo amanone dia yan chance yamfa fi England Boboko a your friend Manchester City akache na Pep Guardiola manager edi Man City Boboko no ebeto jasa branch friend Kevin De Bruyne obefi Man City no de nani achemo ewo Saudi Arabia Etihad Boboko no ena no mani abreso mbefa Kevin De Bruyne na won Pep Guardiola kasa wa confirm say Kevin De Bruyne this summer no on fi Man City enko
for obetna Man City na wa born ball Eddie Amano entino Saudi Arabia for no montumunda abrante friend Kevin De Bruyne no on fi Man City this summer ye don some Eddie Amao na Nancy na Roberto Di Zerbi sign contract Edema Olympic Marseille France oguso a otwetwe mrante ni bi fi England Ediko Olympic Marseille Nancy wa fa Mason Greenwood officially no Bobo ko friend Olympic Marseille assign Denmark on midfielder friend Pierre-Emerick Højbjerg Edina fi Bobo ko a your friend Tottenham Hotspur in the Pierre-Emerick Højbjerg ekwa kosina kan Edi ama Olympic Marseille ye don komo Edi atu anim na endra na mede betu anim se Jose Mourinho eni ni team Fenerbahce a omusi omakan ewo Sukuru Sala Krukru Stadium ewo Tekino omani abre se Morocco striker friend Youssef El Nasri no ombefa no Edi afitima ye friend Sevilla nande ayo official Bobo ko friend Fenerbahce omone eye Sevilla agree a fee of 20 million euros na brand friend Youssef El Nasri no obuna ketem Edi afi Spain na ordinary achem ewo Tekino akoye ne medicals or pasia no was signing long-term contract Edi amabobo kwa ye friend Fenerbahce Jose Mourinho any African players there ISS sebe kokosechi any sumina so no or African players ye per once again no or for another African player Edi akọ Fenerbahce e wonsam no na Atletico Madrid aton almost striker Alvaro Morata Edi na matima ye friend no AC Milan enti eso omo po biba na oba beshem omo ni Ukraine striker ye friend Item Dobek osina kan Edema Girona no o ma wie bibia Atletico Madrid eni bobo ko friend Girona etwetwen komo 40 million euros no Atletico Madrid ebetu ya ama Girona na Item Dobek no abesina kan Edi ama Atletico Madrid Shannon France Item Dobek ena last season oje top scorer e wo La Liga no o 24 goals ena Edema bobo ko friend Girona e won sam no abrantia ba kwa Barcelona ni abrese kwambia so mbe sign no Nico Williams Spain akola na osina kan Edema Athletic Club Bilbao meno ka say there Barcelona for enya GDA se kwambia so no ombetumi assign no omone na agent akwakohia omode project na to nanim ni sika sa omone na kekansa advantage tuma ni release cross 58 million euros no boboku a ye friend Barcelona ebetua no mafa no from Athletic Club Bilbao akachia ye de wonsam edema obusia ye nyina so na agudie mu nsama ye de be down there we no ye fancy edi ambeje so no ayensu ano de share apa kanjich the blessed kina okume kono Taylor ode beto so dia mama na marriage birthday we dia ma a colleague na a colleague sports journalist your friend Flavor or ye adwuma edema high FM e won kran o se menreshi abayiwa your friend Linda yes or say Linda in the your birthday enti from a colleague sports journalist Flavor or say happy birthday to you Linda nyankopon hira na onye okese na onto nkwandem enso ewo ena wensu efi pakwasi ono si a colleague sports journalist ewo Accra FM or say Nana Upon Afrani Junior and eyo 6th birthday na we fi o mame ene o papa Mr and Mrs Upon ene unuanu nyina ho omo say omo we show Nana Upon Afrani Junior omo we show happy birthday nyamin show na onye okese Nana Upon Afrani from Parkwesi of Accra FM. Oko ma men sorry so over to you. Meda asenti abusua ye begina we so na awia yi ensama hodo a ye de ebesom Ghana fo nyina se wo prem to breka sebo no ye de si ye so a nana adwoase oke ene ne mpamfo beje nkonwa na wo mode de aka to amoso kopem se no miensa bebo na afensu no silver lane no si aka sebo no so ye bobo ano na ye de ebesom Ghana ene ye tiefo nyina ko fitela de ko Facebook no so Emma wonsu nya behwe ye da mo ase papa mo hwe mo amantimi ahwe mo amutie ye ene mo nso amutie nso mo antimi ankyere mo adwe nyina nso ye ni so mo se mo ye atiefo na mama ye kwan ma ye besom ye akenkanfo nso ye mienu edia mejeso eye gangster card meeting kura Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ya da mo nyina se awie yi ama mo nyina mo enitia